Umugoroba mwiza wo ku itariki ya 13 ukwezi kwa mbere 2026 ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi cyane mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe dukurikiye muri bwota masimbi mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Canada. Ikaze, ndabizi ko aho ngaho mba mvuze nta tuba dufite audience nyinshi cyane, nta tuba dufite abantu benshi cyane. Reka mbabwire ko igikuba kiracitse, ibingibi mbabwira ntago ari amakabya nkuru, kubera yuko niba nta gikozwe intambara ya gatatu y'isi igiye kuba mu buryo bukomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze gusohora itangazo rikomeye cyane biciye kuri Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba rero mu by'ukuri nyuma yaho Leta zunze ubumwe za Amerika zihaye gasopo igihugu cya Iran ko kigomba kudakomeza kurasa ndetse no kwica abaturage bo mu myigaragambyo, Iran nayo imaze gushyira hanze amakuru akomeye cyane. Ibihugu nk'Ubwongereza, umuryango w'Uburayi, byose byamaze gusohora amatangazo akomeye cyane. Ariko nk'uko maze kugenda mubimenyera, reka mbanze mbabwire mu buryo bw'incamake ari makuru y'ingenzi yo ku mugabane wa Afurika, tubone kwinjira kuri intambara ya gatatu y'isi ikomeye cyane. Ntabwo ndaza kubatindira, reka mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'ihuriro rya mama ku ya gatatu rwa mitsetse wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa Yoberuwo, yemeje ko uwitwa Joseph Kabila Kabange, uyu nguyu ari muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu nama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC makumyabiri na gatatu n'abavuga rikumvikana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 12 Mutarama makumyabiri na gatandatu, Corneille Nangaa yatangaje ko umunsi umwe Kabila azajya kubasuhuza. Yagize ati, hano tubafite umushyitsi wahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila Kabange, murabizi ko ari hano, ntabyo muzi? Hari umunsi tuzamuzana abasuhuze. Ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, ariko bamukuye muri Sena. Bwana Kabila yaherukaga kugaragara kandi mu ruhame mu bice bigenzurwa na mama 23 muri Kamena 2025. Icyo gihe yamaze iminsi kandi aganiriza abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yagaruka mu gihugu cyabo. Mu gihe yari muri biganiro, yarashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe ruri mu gace ka Kinyogote kari mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Uruzinduko kandi rwatumye ubushinjacyaha butangira gukurikirana Bwana Kabila Kabange bumureba ndetse kandi bumurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa, akatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu no kuba mu mutwe y'ingabo utemewe. Nyuma ya Kamena 25, Bwana Kabila yakoreye kandi ingendo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya, aho yashingiye ihuriro ry'imitwe ya politike ryitwa SUVO, la République démocratique du Congo, rifite intego yo gukura igihugu mu bibazo byinshi cyane bicyugarije. Hanyuma rero ikaze muri amakuru yacu, ntabwo mbatindira ngira nkuko mwenda musanzwe mumenyereye, aragenda jyaga mbabwira amakuru mu buryo bw'incamake, nkavuga inkuru imwe, ebyiri cyangwa se eshatu. Ariko bitewe n'uburemere bw'aya makuru mbazani muri aka kanya, amakuru aganisha kuba isi ishobora kugwa mu kaga gakomeye cyane ndetse n'intambara ya gatatu y'isi ikaba yarota. Aya makuru arashingira ku bikomeje kugenda bitangazwa n'impande zombi, cyane cyane igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko se Uburusiya buhagaze kuri ruhande, Ubushinwa ruhagaze kuri ruhande, Ubwongereza, umuryango w'Uburayi uhagaze kuri ruhande kugeza magingo aya ngaya. Icare tuganire kuri aya makuru, namwe muraza gutanga ibitekerezo uko mwumva iyi ntambara, cyangwa se uko mubona igikorwa cyakoze na perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Nicolas Maduro wo muri Venezuela gishobora kubyara izindi ngaruka zikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ariko hagati aho ngaho, reka mere kuri iyi nkuru mbabwira amakuru akomeye cyane yatangajwe na Perezida Donald Trump. Babwire ko Trump yavuze ko arimo kureba icyakorwa gikaze cyane kuri Iran, nayo ivuga ko Amerika kandi nibeshya isanga biteguye. Iran yihanangirije Amerika, ibwira ko nihirahira igabaho igitero nayo itazazuyaza kandi gusubiza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko igihugu cye kidashaka intambara, ariko ko cyiteguye neza mu gihe cyaterwa. Iran yatangaje ibi nyuma y'uko Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika avuze ko arimo kureba icyakorwa gikaze cyane kubera imyigaragambyo muri Iran imaze kwicirwamo abantu babarirwa mu magana. Umwe mu baganira na BBC ari Tehran yagize ati, aha ibintu bimeze nabi cyane, inshuti zacu nyinshi zarabishe, amasasu aravuza ubuhuha kandi abigaragambya barimo kuraswa, birasa naho ari intambara, imihanda yuzuye amaraso, baratunda imirambo bifashishije imodoka nini. Ati kuko ni myinshi cyane. BBC yabaze amasanduku y'imirambo agera ku 180 agaragara mu mashusho yafatiwe mu ruhukiro bw'abapfuye buri hafi ya Tehran. Ihuriro rikorera muri Leta zunze ubumwe za Amerika Human Rights Activist News Agency
rivuga ko ryemeje urupfu rw'abigaragambya bagera kuri 495 hamwe n'abashinzwe umutekano 48 mu gihugu hose. Uyu muryango uvuga ko abantu mu bice 600 bamaze gutabwa muri yombi mu byumweru bigera kuri 2 imyigaragambyo imaze i Tehran mu gihugu cya Iran. Perezida Trump wa Amerika yavuze ko Amerika ishobora kandi kwinjira mu bibazo bya Iran kubera kwicwa kw'abigaragambya. Ku rundi ruhande ariko Perezida wa Amerika Donald Trump kuri iki cyumweru yavuze ko abayobozi ba Iran bamuhamagaye bakamubwira ko bashaka kuganira kuri ingingo, gusa yongeye ko Amerika ishobora kugira icyo yikora mbere y'ibiganiro. Bwana Trump nta bisobanuro byinshi cyane yatanze ku byo Amerika irimo gutekereza gukora, ariko ku cyumweru yavuze ko hari amahitamo akomeye cyane barimo kureba. Umwe mu bategetsi yabwiye ikinyamakuru cyitwa CBC, umufatanyabikorwa BBC muri Amerika, ko Trump yamaze kubwira amahitamo y'ibitero bya gisirikare kuri Iran. Ubundi buryo bushobora kwifashishwa burimo kandi kongera inkunga ku mbuga za internet zihangana n'ubutegetsi bwa Iran, gukoresha intwaro za mudasobwa cyber weapons ku ngabo za Iran, cyangwa se kongera ibihano bya diplomasi nk'uko abategetsi babibwiye Wall Street Journal. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko wa Iran yaburiye Amerika ko mu gihe hatera Iran yaba Israel ndetse n'ibindi bintu bya gisirikare biri mu karere byahita kandi bijya mu kaga kuko Iran yabyihimuraho. Imyigaragambyo muri Iran yatangiye kubera izamuka ry'ibiciro. Ubu abigaragambya kandi barimo gusaba ko ubutegetsi bw'icyo gihugu buvaho. Umushinjacyaha mukuru wa Iran yavuze ko umuntu wese wigaragambya azafatwa nk'umwanzi w'Imana, icyaha gihanishwa urupfu. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei we yise abigaragambya itsinda ry'abagizi ba nabi bashaka kunezeza Bwana Trump. Ku cyumweru igihugu cyatangaje iminsi 3 yo kunamira icyo yise abacunguzi biciwe mu rugamba rwa Iran muri Amerika na Israel. Abakozi ba bimwe mu bitaro babwiye BBC ko bakomerewe cyane kubera imirambo myinshi cyane y'abiciwe ndetse n'abakomerekeye mu myigaragambyo. BBC n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga kandi byinshi bishobora gukorera imbere muri Iran, kandi guverinoma ya Iran yafunze internet kuva kwa kane, bigatuma kubona ndetse no kugenzura amakuru bigoranye cyane. Hari andi mashusho kandi amwe yamenyekanye arimo n'abagaragaza imirambo itondetse ku mirongo ipfunyitse mu mashashi ashyirwamo abantu bapfuye mu kigo gisuzuma imirambo cya Tehran. Mu mashusho amwe yavuyeyo abantu bagera hafi ku 180 baboneka baryamye hasi. Harumvikana amajwi y'amarira n'agahinda y'abantu basa n'abashakisha ababo. Amashusho menshi yemejwe na BBC Verify ko ari mashya agaragaza imirwano hagati y'abigaragambya n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Mashhad wa kabiri munini cyane muri Iran. Abigaragambya bambaye imyenda ibafasha kandi kwiyoberanya, baboneka bihisha inyuma yahajugunywa imyanda. Imbere yabo hari inkongi y'umuriro kandi ikomoka ku bindi bitwikiye mu muhanda, mu gihe umurongo w'inzego z'umutekano ugaragara hakurya. Ku rundi ruhande harumvikana amasasu menshi cyane ndetse n'urusaku rumeze nko gukubitwa amasafuriya. Tehran, amashusho yemejwe kuwa gatandatu nijoro agaragaza abigaragambya kandi bigarura imihanda yo mu gace ka Gisha, urusaku rwo gukubita amasafuriya rwo mu mujyi wa Punake n'imbaga y'abantu iri myigaragambyo isaba ko ubutegetsi bwa Kisilamu buvaho mu gace ka Helave. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel guteza imvururu mu gihugu cye. Yagize ati bahuguye abantu bamwe ati bari mu gihugu ndetse n'abari hanze, bazana abarwanyi b'iterabwoba baturutse hanze, batwika imisigiti kandi bagaba ibitero ku masoko n'amashyirahamwe y'abacuruzi bo muri Rasht. Kugeza ubwo isoko ryafashwe n'inkongi, nubwo avuga ibi ariko ntatanga ibimenyetso. Amashusho yemejwe na BBC Persian na BBC Verify agaragaza ko inzego z'umutekano za Iran zarashe ku gihiriri cy'abigaragambya mu bice bitandukanye harimo Tehran, intara y'Uburengerazuba yitwa Kermanshah n'akarere ko mu majyepfo ka Bushehr. Amashusho menshi yemejwe yafashwe mu kugaragaza hagati mu mujyi wo mu burengerazuba wa Iran mu mpera z'icyumweru gishize, agaragaza inzego z'umutekano zirasa mu cyerekezo cy'ibitaro bya Imam Khomeini, aho abigaragambye bari bateraniye mu myigaragambyo ikomeye cyane. Ukwinjira kuri internet muri Iran ubu kugarukira kandi cyane ku muyoboro wa internet yo mu gihugu imbere ufite imiryango mike cyane ijya hanze, ariko mu myigaragambyo iri kuba ubu ubutegetsi bwafashe ku nshuro ya mbere icyemezo gikomeye cyo kugenzura ndetse no kugabanya umuyoboro n'abawukoresha. Inzobere yabwiye BBC Persian ko ubu gufunga imiyoboro bikaze kurusha uko byari bimeze mu gihe cy'izamuka ry'imyigaragambyo ya Women Life Freedom mu mwaka wa 2022.
Alireza Manafi, inzobere mu bijyanye n'itumanaho kuri internet, yavuze ko uburyo bumwe bushoboka bwo kugera ku isi yose hanze ya Iran ari ugukoresha Starlink, ni ukuvuga satellite, ariko asaba abayikoresha nabo kwitonda kuko ihuzanzira ryayo naryo rishobora kandi kugenzurwa n'ubutegetsi bwa Iran. Umuhungu wa Shah yijeje abigaragambya kandi kwifatanya nabo. Ku cyumweru, Reza Pahlavi ni umuhungu w'umwami wa nyuma wa Iran uri mu buhungiro, akaba aba muri Leta Zunze za Amerika, yahaye ubutumwa abigaragambya bamusaba kugaruka iwabo. Avuga ko Trump akurikirana yitonze ubutwari bwanyu ati budasanzwe. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ati, abavandimwe banyu batuye hirya no hino ku isi batewe ishema no gutiza umurindi ijwi ryanyu. Yunzemo ati, nzi ko vuba nzaba ndi kumwe namwe. Pahlavi yavugaga ko Repubulika ya Perezida wa Kisilamu ifite ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'abacanshuro, ndetse ko abenshi mu bagize inzego z'umutekano bavuye mu kazi, abandi bigumura ku bayobozi babo. Ku rundi ruhande, BBC ntiyabashije kandi kwemeza ayo makuru. Yakomeje asaba abantu gukomeza kandi kwigaragambya, ariko abibutsa ko bagomba kuguma mu matsinda cyangwa se mu kivunge cy'abantu benshi kugira ngo badakomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu Bwongereza, amashusho kandi yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abigaragambya bakura ibendera rya Iran ku muryango w'inyubako ya ambasade yayo i Londres kuwa gatandatu no ku cyumweru. Iran yahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza i Tehran nyuma y'ibibazo nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya Iran. Imyigaragambyo irimo kubera muri Iran kandi kuri ubu niyo ikomeye cyane kuva habaho iyo muri 2022 yari yatangijwe n'urupfu rwa Masha Amini wari ufungiwe muri kasho. Uwo mukobwa w'umunyakuri yari yataye muri yombi n'abapolisi bashinzwe imyitwarire bamushinja ko atambaye hijab nk'uko bikwiye. Abantu barenga 550 barishwe, naho abandi 20 bafatwa n'inzego zishinzwe umutekano mu gihe cy'amezi menshi nk'uko amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu abivuga. Hanyuma uretse iyi nkuru, hari indi nkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane kuri iki gihugu cya Iran, nabyo nuko Amerika yasabye abaturage bayo kuva muri Iran mu maguru mashya, mu gihe kandi imyigaragambyo y'abaturage ba Iran binubira igiciro gihanitse cy'imibereho, bagasaba ko ubutegetsi buvaho ikomeje gufata indi ntera. Leta Zunze za Amerika zategetse abaturage bazo kuva muri icyo gihugu mu maguru mashya, nuko twanabigarutseho mu makuru yacu ya kare. Byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Imyigaragambyo yatangiye ku 28 Ukuboza 2025. Igitangira, Amerika kandi yari yavuze ko Iran nibangamira abaturage bari kuyikora nayo izaba yiteguye kugira icyo ikora. Iran yahise kandi isaba Amerika kutivanga mu bibazo byayo, ndetse ivuga ko nibeshya ikagaba ibitero nayo ati ibikorwa byayo biri mu karere ka Iran biherereyemo bitazigera ibirebera izuba. Uko imyigaragambyo kandi yagiye ifata indi ntera, Amerika mu cyumweru gishize yavuze ko igiye gufata icyemezo gikomeye cyane, ariko yirinda gutangaza icyo ari cyo. Nyuma Iran yavuze ko igiye kujya mu biganiro n'abaturage kugira ngo bakemure icyo kibazo, ndetse iza no guca bugufi ivuga ko yiteguye kugirana ibiganiro na Amerika kuri icyo kibazo. Icyakora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amerika yashyize hanze itangazo risaba abanyamerika bose baba muri Iran kuhava ako kanya, kandi ko nta kintu Amerika irabafasha kindi. Ambasade y'Amerika kandi ikorera Iran mu buryo bw'ikoranabuhanga yatanze iryo tangazo, yagize iti, muve hano bwangu, kandi Amerika ntishobora kubacungira umutekano mu gihe muhisemo kugenda. Abanyamerika muri Iran bari mu byago byinshi cyane byo kubazwa ibibazo, gufatwa no kujyanwa muri kasho. Ni mu gihe leta ya Iran yashyizeho ingamba zikakaye cyane zirimo gufunga imiyoboro ya telefone ndetse n'iya internet, ivuga ko ari mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'urugomo, ivuga ko biterwa n'amahanga. Amerika kandi yavuze abantu bafite pasiporo ya Amerika bari muri Iran bishobora kubabera impamvu yo gufungwa. Amerika yanaburiye abafite ubwenegihugu bwa Amerika na Iran babiri bako bagomba kuva muri Iran bakoresheje pasiporo ya Iran. Abatabasha kandi kuhava basabwe gushaka ahantu hizewe mu ngo zabo cyangwa se mu zindi nyubako zitekanye, bakabika ibiribwa, amazi, imiti n'ibindi bikoresho by'ibanze byabafasha kubaho. Iran kandi yanavuze ko ifite ibimenyetso by'uko hari abanyamahanga barimo abakozi ba Mossad ya Israel bashyizwe mu gihugu kugira ngo bateze umutekano muke ndetse no guha Amerika impamvu yo kwivanga mu bibazo byayo. CNN, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane muri Leta Zunze za Amerika, yanditse ko kugeza ubu iyo myigaragambyo imaze kugwamo abantu barenga 500 barimo abigaragambyaga nabo mu nzego z'umutekano.
Hanyuma kandi mu y'amakuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko umushinga w'itegeko ugamije gutuma Greenland iba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanzwe mu nteko ishinga amategeko, ukaba kandi wongeye kuzamura impaka ku rwego rwo hejuru kuri uwo mugambi wa Perezida Donald Trump. Trump aheruka kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwigarurira Greenland, ikirwa cyahoze gikolonizwa na Denmark. Donald Trump avuga ko kukigarurira bigamije gukumira Uburusiya n'Ubushinwa, kuko avuga ko ibyo bihugu byombi bishobora kukigarura mu gihe kandi itabikora mbere. Umushinga w'itegeko witwa Greenland Annexation and Statehood Act watanzwe na Rand Fine, umudepite wo mu ishyaka ry'abarepublike ukomoka muri leta ya Florida kwa mbere. Umushinga wemerera perezida gukomeza intambwe zose zikenewe kugira ngo igihugu cyigarurire cyangwa se kiyomekeho Greenland. Utegeka ko hakorwa raporo isobanura inteko mu magambo intambwe zikenewe kugira ngo iki kirwa kibe cyakwinjizwa ku mugaragaro mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yabwiye abanyamakuru ko kugira ngo ikirwa cya Greenland ari kimwe mu by'ingenzi Perezida Donald Trump yashyize imbere, nubwo nta gihe runaka cyo kubikora cyashyizweho. Caroline Leavitt yavuze ko nta gahunda izwi yo gutangira icyo gikorwa. Denmark ikomeje kandi kugaragaza ko Greenland itazagurishwa cyangwa se ngo yomekwe ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ambasaderi wayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Jesper Morer Sorensen yagaragaje ko ejo hazaza h'ikirwa hagomba gufatirwa ibyemezo n'abaturage bacyo. Bwa mbere ibyo Bikira Mariya yavuze ku gihugu cy'u Rwanda byatangiye gusohora nyuma y'imyaka 44. Mukamazimaka Nathalie uri mu bakobwa batatu bemejwe na Kiliziya Gatolika ko babonekewe na Bikira Mariya i Kibeho, yatangaje ko yabonekewe inshuro nyinshi zitagira mubare ari wenyine mu buriri n'ahandi, ariko izibarika akaba ari 30 mu myaka 8 yamaze abonekerwa. Yabigarutseho ubwo yizizaga imyaka 44 ishize abonekewe bwa mbere na Bikira Mariya i Kibeho. Abonekerwa ya mbere yabaye ku itariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1982 nk'uko yagiye abitangaza. Kwizihiza imyaka 44 ishize Mukamazimaka Nathalie abonekeye bwa mbere byaranzwe n'amasengesho yarimo n'igitambo cya misa cyaturiwe muri chapelle ya Bikira Mariya i Kibeho, cyayobowe n'umwepiskopi wa diocese ya Gatolika ya Gikongoro ari kumwe na Musenyeri Kizito bahuje imihigo wayoboye diocese ya Kibungo, ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse n'abandi bapadiri abihaye Imana n'abarayiki benshi bo mu bihugu bitandukanye. Mukamazimaka Nathalie kuri ubu ufite imyaka 62 yatangiye kubonekerwa yiga mu wa kane w'amashuri yisumbuye, abonekerwa akurikiye Murekatete Alphonsine wabonekewe tariki 28 Ugushyingo mwaka wa 1981, hari haciye umwaka umwe. Nyuma hakurikiraho uwitwa Mukangango Marie Claire wabonekewe tariki ya 2 Werurwe mwaka wa 1982. Bose biganaga mu ishuri ry'Ikibeho ryaje kwitwa ishuri ryisumbuye rya nyina wa Jambo rya Kibeho, yigagamo abakobwa 150 muri iyo myaka. Alphonsine na Nathalie nibo bemewe na Kiliziya nk'ababonekewe bakiri mu buzima ku isi, kuko Mukangango Marie Claire we yaje kwicanwa n'umugabo we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukamazimaka Nathalie abwira itangazamakuru ko Bikira Mariya yagiye amwiyereka kenshi, haba ari wenyine mu buriri ari kumwe n'abanyeshuri bagenzi be ku manywa y'ihangu cyangwa se nijoro, ndetse no mu ruhame rw'abantu benshi. Ati kuva ku itariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1981 kugeza tariki ya 3 Ukuboza mwaka wa 1983, Bikira Mariya yambonekeye inshuro zitabarika, kuko yanyiyeretse ndi mu banyeshuri nyiga. Yanyeretse kenshi jyenyine mu buriri ndetse no hanze mu mugaragaro inshuro 30 turi kumwe n'abandi bantu mu ruhame. Ati baje kumva ubutumwa bwe. Igihe cyose kandi ngo babonekerwaga na Bikira Mariya yazaga atari mu isura y'umwirabura cyangwa se umuzungu, ahubwo ngo yazaga mu isura y'ubwiza budasanzwe, ni ukuvuga buhebuje. Babonaga ari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 30, wambaye ikanzu y'umweru kugera ku birenge, ndetse witeye igishura cy'ubururu kuva ku mutwe kugera ku birenge. Yabonekeraga aturutse iburengerazuba, ahagaze mu kirere muri metero 4. Muri aya mabonekerwa Mukamazimaka Nathalie na bagenzi be beretswe intambara yashushanyaga Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994, ndetse banabwiwe iherezo ry'ubuzima bwabo. Uwabwiwe kuba umubikira yabaye we Murekatete Alphonsine, ubu aba mu Butaliyani. Mukamazimaka yabwiwe ko atazashaka azaguma Ikibeho agakomeza gusengera isi. Ibyo nibyo rero akora, kandi ngo ntazava Ikibeho hafi yaho yabonekewe atabibwiwe na Bikira Mariya.
Mukamazimaka kandi yakomeje avuga ko we na bagenzi be bagiye bahabwa ubutumwa bwinshi cyane burimo kwihatira gusenga nta buryarya, kugira urukundo nyarwo ndetse no gukunda Imana. Nyuma y'imyaka 44 Bikira Mariya kandi atanze ubutumwa ku batuye isi, Mukamazimaka yasabye abayituye bose gukomeza kandi kumva ubutumwa bagenewe kuko nibabukurikiza aribwo isi izakira. Ati turasabwa rero kuba indabo nziza nk'uko Bikira Mariya yakunze kandi kubitubwira, aho indabo nziza zishushanya abantu beza bafite urukundo kandi rw'ukuri, mu gihe indabo ati zirabye zishushanya abantu b'abagome, aho abantu kandi basabwa guhinduka bagakurikira icyiza. Yakomeje avuga ko ubutumwa bwa Bikira Mariya ari ubw'ibihe byose kandi udasaza, kandi abona bwarageze ku ntego ati butapfuye ubusa. Ibyo mu mboni ze abona binagaragarira kandi mu iterambere rya Kibeho, aho yabaye ahantu heza h'amakiriro ku bizera. Ati imyaka isaze 44 amabonekerwa atangiye Bikira Mariya asuye Kibeho, ati hagiye haba iterambere ku buryo bugaragara, abasuye ati bararuhuka ati mu buryo bwa roho, kandi n'iterambere ati risanzwe ryarazamutse. Ni umugisha kandi bizakomeza. Icyo dusabwa gusa twe ni ukugira umutima ukundana, imico myiza y'ubupfura, tugahora kandi dukunda Imana n'umubyeyi Bikira Mariya, ibyo byiza azabidukomereza. Mukarusagara Konsesa uri mu biganaga na bamwe mu babonekewe kandi yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com ko ababazwa no kubona hari bamwe kandi batemera ubutumwa bwiza Bikira Mariya yatangiye aha ikibeho kandi ari ubw'agaciro kuri buri wese. Ati mu gihe cyose nyiri muzima nta na rimwe kandi ntazigera ngera hano, ati kuko aha mpafata ati nko mu rugo, uko abandi bajya gusura iwabo, jye iyo nje aha mba numva ngeze iwacu. Ati kuko umubyeyi namutakira akanyumva. Iyi ni itariki nziza twibukaho ko abo mu ijuru kandi batumanukiye, ibitangaza bye mpora mbibona. Kandi niyo bidakunze uyu munsi nibuka ko yadusabye kutajya turambirwa vuba. Iyo ntabanje ati nabaje Mariya muri Rosal atanyamurira ibibazo byose. Yakomeje avuga ko abazwa nuko hari abanyarwanda batumvise ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho bukarenga bakumva bw'abanyamahanga bakure ibintu abona nko kwambara ikirezi ntumenye ko kera. Umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Gikongoro Kibeho ibarizwamo Musenyeri Hakizimana Celestin yavuze ko kuba Kibeho yari namenyekana yarabaye urumuri n'umujyi w'ihumure nabyo bishimangira ibitangaza by'ubutumwa bwa Bikira Mariya ndetse n'imbaraga bufite zihindura ku batuye isi. Ati ntawuza ikibeho ngo atahe uko yaje, ataha hari icyahindutse. Ati haba muri roho ndetse no mu buzima bw'umubiri Kibeho ikomeje kubyara imbuto nyinshi. Yari umurenge utazwi none wabaye umujyi ufatika. Ati habaye ubutaka butagatifu bukurura ndetse n'abanyamahanga benshi cyane. Kugeza ubu Kibeho yamaze kuba ikimenyetso ku isi. Ati kubera ayo mabonekerwa anihariye kuba ariyo yonyine kandi yemewe muri Afurika, byibura abasaga 1,200,000 bava imihanda yose ku isi bagiye gusura Kibeho nk'uko bakomeza kugenda babishimangira. Rero namabonekerwa abereye ikibeho murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tubaye nk'abahindura ingingo tukaba n'ari makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko Amerika yashyizeho umusoro wa 25% ibihugu bikorana ubucuruzi na Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko umusoro wa 25% ku bihugu bikorana ubucuruzi na Iran ukazajya ucibwa ku bikorwa by'ubucuruzi ibyo bihugu kandi bikorana na Amerika. Icyemezo cya Amerika cyashyizwe hanze kwa 13 Mutarama 2026 nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi. Byose byazambye ati ku 20 umunani ku 25 ubwo bamwe mu bacuruzi kandi bigabije imihanda ya Tehran bashaka kwamagana ugutakaza agaciro kw'ifaranga rya Iran ugereranyije n'amadolari y'Amerika. Kuva mu mwaka ushize ifaranga ryatakaje agaciro ndetse ibiciro by'ibirimo gaze yo guteka n'inyama bizamuka 40%. Imyigaragambyo kandi yarakomeje kugeza ikwiye mu bice bitandukanye by'igihugu. Amerika yabanje kuvuga ko ubutegetsi bwa Iran nibukomeza kwica abaturage bigaragambya izakoresha imbaraga za gisirikare mu kubuhagarika. Perezida Trump abinyujije kuri konti ya Truth Social yavuze ko Amerika kandi yashyizeho imisoro